Apa yang sampai di YouTube channel jangan terima kubang ala COVID naka introduction video jangan mga share knowledge jangan bang yo naka course kabang punya implementasi ni kan Japan ki dental caries Kiei kita dental caries dental caries kita Japan kibang course da ubat dunia bat kibala untuk buat ikat jangki bat imply ke structure jangka banyak jangki kumno kini kita try poish kibniat jani dari center jani ki poish kibniat jangka babam chocolate dan ke babam ki jaj jimbang batyang kum ki kop kum ki sok batyang kum ki shini bat kini baru kila ban peni ki acid bat ki attack ya ka banyak jangki ni ki acid bat kila ban clear ki banyak jangki na dapat sama hai ki banyak jangki kini ki bat kila ban room sepo kini ka banyak jangki nak tu kan clear but kalau men cause pain tidak nampang kini jangki kan cause infection ni dalam cause infection pat kila men sniff ni jangki shadu satrai like shadu shaulu jangka kuno kila men prevent yang kini ki dental caries kila men prevent yang kini ki dental caries dah kaba should banyak man kasi arsen shisi flossing but penduna kecing bang shini but cimbang tiang jangki nani kecing bang chocolate jangki penduna bam tambah warna bam ada pimla should and prevent ini dental caries but warna keslai kila ban le composite filling nane GIC tilada kini ki dental caries kila penetrate chakwa but omla should ban le daka composite filling nane GIC kila ban le RCT dengan pengikut na ikat video jangan hari. I hope kisah na ikat video jangan. Sampai share, like, dan subscribe. Saya komen lada pidan kino ki problem siapa yang kinyat jompi nasa channel video.